أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرضاكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وألغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. Oşol kıyamet günü mahşer meydanıga toptolat Allah'ın dostları. Ottun astına toptolat. Alar cemaat bolup duruşat. Jana alar kelgende alarning kulaktары, gözleri, terileri gölük ötöt. Aların kılgan amallarına. Alar aytışat terilerine emnege bizge karşı gölük öttüңөр degende alar ayga жооп болот. Бардык нерсени сүйлөткөн зат бизди сүйлөттү. Ал эң биринчи бизди жаратты. Баарыбыз анын астына кайтып барабыз. Силер аларды көөлүккө түштүктөн тоса албайсыңар. Кулагыңарды, көзүңөрдү, телиңерди көөлүккө түштүктөн тоса албайсыңар. Бирок силер күмөн кылдыңар. Албетте Алла
биз кылган нерселердин көбүнү билбейт деп. Мына ушул силердин күмөнүңөр, Роббиңерге ушундай жаман күмөн кылдыңар. Ошо себептүү силер жок болдуңар. Акыры силер зыянга учурадыңар. Эми сабыр кылсаңар, анда силердин бара турган жериңер дозок. Эгер силер кечирим сурасаңар, силерден кечирим кабыл алынбайт. Жана биз тагдырда жазып койдук аларга, алардын шериктерине. Шериктери аларга кооздоп көрсөттү, алардын астынан, артынан. Жана аларга биздин өкүмүбүз келди. Алдыңкы инсан, жиндерге келгендей азап өкүмү буларга да келди. Албетте алар баардыгы зыянга учурашты. Жана кафирлар айтышты, укпагыла бул Куранды, ага көңүл салып булбагыла, мүмкүн силер жеңерсиңер деди. Албетте биз кафирларга өтө каттуу азапты даамын татызабыз. Жана кылган амалдарына караганда да жаманыраак жазасын ага беребиз. Анын себеби алар Алланын достору, Алланын досторунун жазасы от. Алар ал жерде түбөлүккө, ошол жерде калышат. Аллахтын аяттарын эшекке каккан үчүн. Ошол учурда кафирлар айтышат: биздин Роббибиз бизди адашкандарды, бизди адаштырган жиндерди, инсандарды бизге көрсөткүн. Аларды бутубуздун астыбызга салып дебелейлик, алар кор болушсун деп айтышат. Ал эми Роббим Аллах дегендер кийин динге бекем болгондорго Алланын фериштелери түшөт. Ал фериштелер келип, коркпогула, кайгырбагыла, жана силерге бейиш болсун, сүйүнчү бейиш болсун, ваада кылган бейиш. Биз силердин досуңарбыз бул дүйнөдө жана ахиретте. Ал жерде силер каалаган нерсеңер, силер даава сураган нерсеңердин баары бар. Бул кечиримдүү боорукер Роббдин коногу, сыйы. Fussilat сүрөсүнүн 19-аятынан 32-аятка чейинки аяттар. Өткөнгү сабакта Аллах субхана ва таала Курайш элин эскерткен эле, силер баш ийбесеңер, анда Самут менен Аад коомуна келгенде азаптар келип калышы мүмкүн. Аларды талкалап жоготкон Аллах силерди дагы талкалап жоготуп коюшу мүмкүн деп эскертип берген эле. Бүгүнкү аяттарда Аллах субхана ва таала кыямат келгенде ошол кафирлардын абалы кандай болот, ушуну баяндап атат. Кыямат күнү келгенде кафирлардын абалы кандай абалда болот, мусулмандардын абалы кандай абалда болот. Мына ушул нерселерди Аллах субхана ва таала бүгүнкү сүрөнүн уландысында баяндап атат. Бүгүнкү аяттын башында ва яума юхшару а'дауллахи илан-нар. Жана махшар майданы болгондо Алланын душмандары баары топтолот дозоктун астына. Фахум юзаун. Алардын баардыгын жамаат кылып, бөлүп алып келип коюлат деген аят. Ва яума юхшару а'дауллах. Махшар майданы дегени бул ошол адам баласы өлгөндөн кийин кайра тирилүү болот. Ошо тирилгенде элдин бүт баардыгын Аллах субхана ва таала бир жерге топтойт. Адам алейхиссаламдан тартып кыяматка чейин канча адамзат болсо, бүт баарыны бир майданга топтогон жер болот. Инсан, жин, бүт баарын топтогон майдан болот. Мына ушуну махшар майданы дейт. Ушул махшар майданы болгондо Алланын достору алып келинет, Алланын душмандары да алып келинет. Мына ушуну Куранда айтып атат: "Ва яума юхшару а'дауллах". Махшар майданына топтоп алып келгенде Алланын достору эмес, душмандарыны илан-нар алып келгенде аларды дозокко алып келинет дейт. Яни Аллах субхана ва таала башарга алып келгенде, махшар майданына келгенде эле Аллах таала ортодогу парданы алып салат. Бейиште көрүнүп турат, дозокто көрүнүп турат. Бейиште көрүнөт, дозокто көрүнөт. Аллах субхана ва таала ортодогу парданы не кылат? Алып коет. Түшүнүңөрбү? Ошол учурда айтып атат, Алланын душмандары алып келгенде, махшар майданындагы алар келгенде эле эмне экен? Илан-нар, дозокко келет. Яни дозокту көрүп турушат. Аллах таала дозокту көрсөтөт. Фахум юзаун. Алар баардыгы бөлүнүп, жамаат болуп турат дейт. Вада язау деген сөздүн эки маанасы бар. Бир маанасы ошол жамаат деген дагы маанасы бар. Ошон үчүн кылмышкерлер дагы бир түрлүү болбойт. Кылмышкерлерди дагы жазасына жараша бөлөнөт.
biri uğurluk kıldı, biri adam öldürdü, daha biri başka iş kıldı, biri zulüm kıldı degендей bölüngöndey эле ahirette dagы kafirlardın darajası ne bolat? Bölök-bölök bolat. Darajası emес, баягы emес jamaаты. Şunu biri kafir, biri müşrik, biri munafık, biri dagы bir başka günö menен ortak kelyip, oşol günösüne jaraşa Allah subhanahu wa taala jamaat kılıp bölüp koyulat. Şunu har bir adam özünün jamaatına barıp koşulat. Muna uşun Allah'ın süretde otat, uşul ahbaldı. Ve yevme yuhşaru a'da'ullah ilen nar. Allah'ın düşmanları mahşer meydanına gelgende, alar da alıp gelinip dozokka ve hum yuzaun. Alar ne? Cemaat bolgon avalda kelişet. Yuzaun, vaza'a yazaun dağı bir manası var. Toktatu. Toktatu degen dağı manası var. Bunda ne olur? Allah'ın karşı çıkan düşmanları alıp gelingende alar da toktatıp durulat. Eldin bardığı beşigir baratat, bular toktop durulat, esep kitep bolat, başka bolat. Andan keyin bularda Allah subhanahu wa taala dozokka kirgizet. Şunuňarby, oşon üçin yuzaun degende dagы bir manasy neken? Alarda toktop karmap durulat. Wazi' degeni askerin başçysyna aytylat. Askerin başçysy kede askerleri ne kılat? Tokto deyt, jüret, birazdan tokto deyt, şunu başkarat. Jamaat bunu başkarat dagы, oşundagy waza' dep aytylat Araplar. Oşon üçin ferişteler alарды başkarat. Başkarganda ne kılat eken? Alарды top koyup toktotup durat. Toktop dur deyt. Esep kitebini beret, başkasını bolat keyin anandan ne bolat? Alarda Allah saktasın dozokka hüküm kılınat. Muna uşul ahbalda süretde otat Allah subhanahu wa taala ve yevme yuhşaru a'da'ullahi ilen nar. Gördüňörmü? Allah bagy saktasın. Kıyamet günü bolganda mahşer meydanına gelgende Allah'a karşı çıkan, Allah'ın düşmanı bolgan, dinge karşı çıkanlar baryny alıp gelinет dozokka. Ve hum yuzaun. Alarda toktotup durulat. Jamaat kılıp, jalarda bölüp koyup durulat. Anan ne bolat? Keyin ayatda aytyp atat: "Hatta iza ma ja'uha şahida aleyhim sam'uhum." Anan alar ошол жерге kelgende, mahşara kelgende, alarga göbөлükкө ötöt, alardын kulaktары, alardын közleri, alardın terileri bima kanu ya'malun, kılgan amallarına. Ne amal kılgan bolsa, uşulardın bardygyna özünün kolu, özünün butu, özünün mesi azalary göbөлükkö ötöt. Muna uşunu Allah beýandap atat: "Hatta iza ma ja'uha." Ma biyette zaida. Bu nafiye emes, ma zaida. Hatta iza ma ja'uha, yani iza ja'uha de manasında. Alar oşol mahşara gelgende şahida aleyhim sam'uhum. Mahşar meydanına gelgende başında kafirlarga Allah Taala oşol günölerini esketkende ular ne kılbayt? Tan albayt, moyun albayt. Vallahi Rabbina ma kunna müşrikin Kur'an'da aytat. Vallahi Rabbina ma kunna müşrikin. Deyt Allah'a kasam biz müşrik bolgon emesmiz. Biz sana işengenmiz, baş igenmiz dep baş tartat. Oşonto alar ne jalgan aytkanга hareket kılat. Oşol учурда Allah subhanahu wa taala alardın ne kılat? Tillerine möhür basat. Katamallahu ala var alardın tillerine möhür basıp kollarını butlarını üstüne ötüp koyup ayat. Şunu alarga ne kılınat? Emi tillerine möhür basat, til süylebeyt. Tili menen alar ne kılıp jalgan süylep atat da. Emi oşol kılgan günösünün har bir günösünü uşul azalary aytyp beret. Muna şunu Kur'an'da Allah aytyp atat: "Şahida aleyhim sam'uhum ve absaruhum ve juluduhum bima kanu ya'malun." Jana göbөлükkö ötöt alardın kulaktары, alardın közleri, alardın terileri bima kanu ya'malun, kılgan amallarına. Kılgan amalların barına öte. Sebebi tilge menen jalgan aytkandan keyin Allah Taala tilge hüküm beret, al süylebey kalat, başka nerse süyleyt. Oşon üçin muna oşol bizdin terilerimiz, bizdin berilgen denemiz büt bary özübüzge karşı göbөлükkö ötöt. Eç kim körbödü, eç kim bilbeydi dep oylogon bolsoň, adaşasın. Seni menen koşo çoň neler bar, ferişteler bar, seni menen koşo çoň şahitler bar. Alar oşol özüňden deneň. Kur'anda aytyp atat: "Senin oşol közüň aytat, kıyanat kıldı dep, kulağın aytat, terilerin aytat, butun aytat, kolun aytat, büt bardygy ne kılganyňdy aytat." Oşon üçin sırttan gübönüň kajeti jok dugandar. Allah'ın aslında barganda sırttan kajeti jok. Allah Taala birok intizam şunday kılgan adam balasyga andan sırtkary dagы ne kılgan? Eki gübönü koyup koygon. Kiraman katibin. Eki ferişte bar, alar жазып турат. Har daim sogu bolat, жазып турат.
Anından sıtkары dagın Allah Taala emne kılat? Özüңdün denеңди özüңe күбөлүк өткөзөт. Ушул колум менен бутум, көзүм, тилим, кулагым баарыбыз эмне кылат? Күбөлүк өтөт. Мына ушуну Аллах айтып атат. Hatta iza ma ja'uha shahida alayhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Жана алар махшар майданына келгенде алардын кулактары, алардын көздөрү, алардын терилери кылган амалдарынын баардыгына күбөлүккө түшөт. Күбөлүккө өтүп, ушундай кылган, мындай кылган, мындай кылган деп айтат. Эми эмне болот? وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. Эми алар айтат. Терилерине айтышат. Неге силер бизге каршы күбөлүк өттүң дейт. Сен неге мага өзүмө каршы күбөлүк өттүң деп терисине же колуна бутуна кайрылат баягы адам. لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. Алар жооп беришет. Бүт баарыны сүйлөткөн зат бизди сүйлөттү деп. وهو خلقكم أول مرة. Биринчи жолда ушу жараткан. وإليه ترجعون. Кайра астына барасыңар. Ошол зат бизди сүйлөттү деп жооп беришет. Яни биз мажбурбуз, сүйлөгөнгө мажбурбуз. Алла Таала бизди сүйлөттү деп жооп беришет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир күн хадисте келет, бир жолу күлөт. Күлгөндө сахабалар сурайт: "Я Расулаллах, неге күлдүңүз?" дегенде, адам баласына күлгөнүн айтат. Адам баласы ушул кыямат күнү келгенде баягы терилери, буттары, колдору сүйлөгөндө неге күбөлүккө өттүң десе, Алла сүйлөттү десе, ушул мен касам ичип силерди куткарайын десем, кайра эле силер мени ушул азапка салып койдуңар деп эмне кылат экен? Адам бири-бири менен сүйлөшөт экен. Себеби адам баласы тили менен эмне деп атат? Жалган айтып, ушул өзүнүн денесин куткарайын деп атат да. Туурабы? Айтып атат, сен эмне сени куткарайын десем, сен кайра мени ошол азапка өзүң башың менен тыгып салдың деп кайрылат дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошону айтып, да жылмайып жүргөнү хадисте келет. Ошон үчүн айтат: "Лима шахидтум алейна." Бизге немеге күбөлүккө өттүңөр десе, "Антаканаллаху лази антака кулла шей." Бардык нерсени сүйлөткөн зат Аллах бизди сүйлөттү дейт. Ошон үчүн бул Алланын нерсеси. Балдар, Аллах субханаху ва таала күбөлүккө сырттан башка нерсени алып келбейт. Ушул өзүбүзгө жетерлик. Балил инсану ала нафсихи басира дейт го. Адам өзүн билет. Адамдын өзүнүн денеси, мүчөлөрү бүт бардыгы кыямат күнү адамдын пайдасына же зыянына күбөлүккө өтөт. Тилиң менен урдаган жокмун десең, колуң айтат: "Мен кармап келгенмин, урдаганмын" деп. Бутуң айтат: "Мен басып барганмын" дейт. Түшүнүңөрбү? Колуң айтат: "Мен урганмын" дейт. Бутуң айтат: "Мен тепкенмин" дейт. Ила ахири бүт бардыгы боло турган нерсе. Мына ушуну Аллах субханаху ва таала баяндап атат. Кыямат күнү болгондо алар айтышат: "Ва қалу ли жулудихим лима шахидтум алейна қалу антақаналлаху аллази антаqa кулла шей ва хува халақакум аввала марра ва илейхи туржаун." Субханаллах. Демек, балдар, бизге баарыбызга эң чоң насаат Аллах субханаху ва таала көрүп турат дегенден сырткары дагы өзүбүздүн мүчөлөрүбүз, агзаларыбыз бизге пайдабызга же зыяныбызга күбөлүк өтөт. Ошон үчүн эhtiyat болуш керек. Ар дайым айтат. Камераны көргөндө эле эмес, Алланы эстегенде эле эмес, ар дайым биз менен чогуу турган ушул 12 мүчөң эле сага жетерлик. Алла таалам баарыбызды күнөөдөн сактасын. Иманыбызды бекем кылган болсун. Ва хува халакакум аввала марра дегенден ишара кылып атат. Биринчи жараткан зат кайра бизди махшарда кайра тирилтти деп атат. Бара биринчи жаратты Алла таалам, дүйнөгө алып келди, кийин махшарда кайра бизди тирилтти деген сөз айтып атат. Демек, биринчи жаратты, кайра бизди тирилтти. Ва илейхи туржаун, кайра Алланын астына барабыз деди. Кийинки аятта Аллах айтып атат. Алар айтты да, неге бизди күбөлүк өттүңөр, бизге каршы десе, Аллах айтып атат: "Ва ма кунтум тастатируна яшхада алейкум сам'укум ва ла абсаруkum ва ла жунудукум." Көрдүңөрбү? Силер не жашыра албайсыңар дейт. Эми кулагыңарды, көзүңөрдү, териңерди күбөлүккө түшүлүктөн жашыра албайсыңар дейт. Жашыра албайсыңар. Болгону валакин занантум анналлаха ла я'ламу касиран мимма та'малун. Болгон күнөөсү не болду? Силер күмөн кылдыңар, Алла таала биз кылган нерсенин көбүнү билбейт деп. Көп нерсени Алла таала билбейт, көрбөйт деп ушул амалга бардыңар деп атат. Адамдын күнөө кылышлыгына эң чоң негизги нерсе Алла таала билбейт деген түшүнүк туугандар. Же Алла таала көрбөй турат деген түшүнүк. Мына ушул Алла көрбөйт, билбейт деген түшүнүк менен адам баласы көптөгөн күнөөлөргө барат.
Eç kim jok jegede günölük kılat, uruluk kılat, zina kılat, jaman iş kılat, zulüm kılat, menden başka eç kim görgön jok аны deyt. Biroq bul eng jaman nerse. Allah şonu aytıp atat. Anın sebebi "Velakin zanantum annallaha la ya'lemu kesiran mimma ta'malun." Gördüңөрбү? Sizler gümön kıldıňar Allah Taala ne köp neselerdi bilbeyt, biz kılgan nesenin köpünü bilbeyt dep uşul işke bardıňar. Emen silerdi al meňer azaňardy kılgan işiňe jaşıra albaýsyňar, oşol azaňar müçüňөр silerge güwelik kötet degen. Demek adam balası özü güwelik kötet tugandar. Andan sırtkary oşol jerdegi jer da güwelik kötet. Sen ne günö kılba, kaýerde bolba jerdi betinde bolasyň da. Oşol jer saňa güwelik kötet. Kur'anda Allah aytat, Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu wa Taala edit bayağı yevme izin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka wahalaha. Yevme izin tuhaddisu akhbaraha. Kıyamet günü bolganda jer kabaryny beret. Falançı adam meni üstümde jürüp uşunday günö kıldy dep jer aytat. Oşol kılgan jeriň, oşol jerde bir uruluk kıldyň, zina kıldyň, zulüm kıldyň, adam öldürdüň, jaman işlerdi kıldyň, büt bardyk oşol jer özü kabaryny beret. Yevme izin tuhaddisu akhbaraha. Demek ne oldu? Tugandar bu dünyadagi bolup atkan büt kainatdagy bardyk nerse Allah Taalanyň kontrolunda. Oşol turgan jeriň saňa güwelik kötet. Kılgan amalyň güwelik kötet. Koluň, butuň, tiliň, ayagyň büt bar kötet. Medresede oturasyn, meçitde oturasyn, bir günö iş kılgan bolsaň, uşul günö ötet. Uşul jerde bir namaz okugan bolsaň, namazda ötet erten kıyamat. Uşul okugan jaşylygyň da görsetet. Falançı men üstünde oturup namaz okudu deyt. Oşol jer namaz okuganyňa ötet. Sajda kılganyňa güwelik ötet. Jaşylyktaryňa güwelik ötet. Oturup zikir kıldy deyt. Oturup dua kıldy deyt. Oturup Kur'an okudu deyt. Oturup maşwara kıldy deyt. Oturup biröge jaşylyk kıldy deyt. Jaşy pikirler çeşdi deyt. Büt bar ötet. Huddy şonday ele oşol ele jerler bolgonyny aytat. Koşnasy meni uruşdu. Koşnasy uşul jerde urdu. Öldürdü, zulüm kıldı, başka kıldı, ayalını urdu, balasını urdu, arak içti, zina kıldı, uruluk kıldı, jamanlıkты kıldı. Büt bardygyny yevme izin tuhaddisu akhbaraha. Evet. Oşon üçin adam balası oýlaboş gerek. Biz beke jaralganbız. Uşinti jok ketebiz debeş gerek. Allah maksat menen jaratkan, al maksat işke aşyp atat. Al özüden özü ketip atat. Al özüden özü kompüter zapis kılıp atat, жазылып atat. Oşon üçin kalaýypyzby, kalabaýyzby, uşul oturgan gündörü, uşul jerler kıyamat günü bizge güwelik kötüret. Oşon üçin kaýsyl jerde bolbo, Allah menen bizge degen düşünükdi, yürekden iman ketip işenişimiz gerek. Aynama kuntum wa huwa ma'akum. Allah'ın ispaty bol. Allah Subhanahu wa Taala ardaýym bizi bilip durat, ogup durat. Oşon üçin hiç kim jok, karaňgy tün, meni hiç kim görbeýt, ustaz görbeýt, ata-enem görbeýt, başgasy görbeýt degen düşünük bolboş gerek. Allah Subhanahu wa Taala görüp durat. Meşhur okya bar-ga, bir şeyh nimeni berip, toguktu berip, hiç kim körbegen jeri soýup geldi diýdi. Hiç kim körbegen jeri soýup gelse, birөө karaňynda soýat, birөө daraktyn astynda, birөө togdun kırında soýup gelet. Birele adam soýup aýtyp gelet. Nege soýbodyň dese, oşonu aýtat. Kaýerge barsam Allah barakat diýdi. Uşul degen söz. Kaýsyl jerde bolbo, kaýsy tarmakda bolbo, kaýanda jumuşda işlebe, kanday adam bolbo, Allah meni görüp durat, Allah meni baýkap durat, bilip durat, ugup durat degen düşünük bolsa boldu. Uşul adam baktyrly adam bolat. Uşul adam gülöden saktanat. Allah Subhanahu wa Taala şonu aýdyp. Allah uşunday bolgon sebebi "Velakin zanantum annallaha la ya'lemu kesiran mimma ta'malun." Gördüňermi? Allah gümön kılıştı. Allah Taala köpdegen biz kılgan neseni bilbeyt dep uşul işlerge barıştı. Demek Allah'ını bilbeyt, Allah kaydiger degen jaman nese. Oşu sebepdi ne? Uşunday jaman işlerge barasın. Allah barı saktasın. Emne bolat? "Ve zalikum zannukumul-lezî zanantum bi rabbikum." Bul uşul Rabbiňe bolgan gümön uşunday boldu. Rabbiňerdi Allah Taalany biz kılgan neseni köpün bilbeyt dep gümön kıldyňar. Ardakum degen halak kıldı degen söz. Uşul jaman gümönüňör, Allah'a bolgan jaman gümönüňör sileri ne kıldı? Halak kıldı, jok kıldı, öldürdü. Fa asbahtum minal khasirin. Ahyry siler ne bolduňar? Ziýanga uçradyňar. Emin dozokka düşüp, dozokda küýersiňer dedi. Demek uşul Allah'a bolgan toora emes işenim, Allah'a bolgan toora emes düşünük sileri jok kıldı dedi. Demek Allah'a bolgan işenim toora bolsa adam baktyly bolat. Al işenim nime?
Kaysi jerde bolsam dagın Allah meni körüp durat, bilip durat degen işenim bolsa, Allah subhanahu wa taala inşallah anı baktılılıkka alıp gelet. Ondan sonra Allah aytып atat: "Wa zalikum zannukumul-lezî zanantum bi rabbikum." Mına uşul bunun sebebi sizler Rabbinlerge uşunday gümün kıldыңар, jaman gümün kıldыңар. Ardakum uşul jaman gümün sizlerdi halak kıldı, jok kıldı, öldürdü. Fa asbahtum minel khasirin. Akırı sizler natijada ne oldungar? Ziyanga uçuradыңар, baktısız boldungar dedi. Fa in yasbiru fan-naru maswallahum. Allah aytdı. Emi alar sabır kıla turgan bolsa fan-naru maswallahum. Alar bara turgan jeri ot deyip atat. Fa in yasbiru. Sabır kıla turgan bolsa deyip atat. Bu yerde ayırması yok degen söz. Sabır kılabı, kılbayбы, alardın bara turgan jeri dozok degen söz. Biroq ekinci cümleni aytkan jok, sebebi özünden özü düşünösün. Fa in yasbiru. Eger sabır kıla turgan bolsa dele, emi alardı bara turgan jeri fan-naru maswallahum. Sabır kılbasa dagın, kılsa dagın emi jol jok. Birileni jol bar ekeni dozok. Muna üçün Allah aytып atat: "Fa in yasbiru fan-naru maswallahum." Eger de alar sabır kıla turgan bolsa, anda sabır kılsa dele eşteke bolboyt. Özgörüp ketpeyt. Alardın bara turgan jeri dozok. Wa in yasta'tibu. Eger Allah'tan keçirim surasa, fama hum minel mu'tabin. Allah alları keçirmeyt. Allah alların tobasını kabul kılmayt. Fa in yasbiru fan-naru maswallahum wa in yasta'tibu. İsti'tab degeni keçirim suro. Birödü kapa kılıp alasın go, kapa kılıp turup anan keçirim suraysın. Uşul söz. Fa in yasta'tibu degen söz. Emi bular Allah'dan ya Allah meni keçir emi, men bilbeysin uşunday kılıpmın, günah kılıpmın, meni keçir Allah'ım dese, fama hum minel mu'tabin. Mu'tab degeni oşol keçirimni kabul kılgan zat aytılат. Emi Allah Taalam alardın keçirimini birini kabul kılbayt dep atat. Keçirim, toba bul dünyada bolat. Canın çıkanga çeyin keçirim sura, toba kıl, Allah keçiret. Ahiretke barıp emi keçirip koy, keçirilbeyt. Düşünüңәрбі? Ahiretke barıp dozoktu, beyişti, barını körgönden keyin Allah emi meni keçir dese, keçirbeyt Allah Taala. Muna üçün Allah aytып atat: "Fa in yasta'tibu fama hum minel mu'tabin." Eger alar keçirim surasa dagın, Allah alar keçirmeyt. Tobaga kabul kılmayt. Sebebi toba kılatgan jeri ötüp ketti. Al bul dünya bolчу. Ahiretde emi tobası kabul bolboyt. Emi bular kantip adaşıp kaldı. Adaşıp kalgan sebebini de Allah'ım Kur'an'da bayandap atat. Kur'an-ı Kerim Allah'tan hikmet kitabı. Subhanallah. Üt bardığın sebebini aytat. Emi bular uşunday dengeli kantip jetip kaldı. Keyingi ayatda bayandap atat. Wa qayyazna lahum qurana fazayyanu lahum ma bayna aydihim ve ma khalfahum ve haqqa alayhimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minel jinni vel ins innahum kanu khasirin. Ona uşul ayatda Allah subhanahu wa taala alar adaşıp kalgan sebebini bayandap atat. Wa qayyazna lahum qurana. Alarga biz jaratıp koyduk alar üçün biz Kur'an'a karini jamı. Karin degen jakın dostorunu. Jakın dostorunu jaratıp koyduk deydi. Al kanday dostor minel jinni vel ins. İnsandan bolgon, jinden bolgon jakın dostorunu jaratıp koyduk. Fazayyanu lahum ma bayna aydihim. Oşol dostoru alarga koos kılıp körsötüp koydu. Alardın astını, artını. Ve haqqa alayhimul qawlu fi imamin. Yani bizden buyruk alardın üstüne kelip kaldı deydi. Fi umamin qad khalat min qablihim. Bunlardan aldığını insan cinderge kelgendey. Bularga dagın oşol azap kelip kaldı. İnnahum kanu khasirin. Emi bular ziyanga uçraştı degen ayat. Bu ayatda Allah subhanahu wa taala kafirlardan adaşıp kalgan sebebini aytты. Alar oşol turames dostoru tandap, turames qarini tandap, oşol menen işenip, oşol menen yürüp, ahırı uşunday boldu dep atat. Adam balası törölgönden fitratta törönöt. Kullu mevlud yuladu alal fitra. Alıp bir törölgön bala ne Allah'ını tanıp düşünöt. Allah'ını tanıp, dini tanıp törölöt. Keyin anı çöyrösü buzat. Ata-enesi çöyrösü buzat. Bul kafirlardı buzgan nerse alardın çöyrösü bolgan. Çöyrösü. Fazayyanu lahum ma bayna aydihim ve khalfahum degenim. Bu atrafı degen söz. Alardın tör tarafından kelip, alardın ne kıldı oraya alıp, alardın bunu ocakşı diye oturup, ahırı alardın ne kıldı, oşo menen yaşar, ahırı ölüp ketişti. Adamdı buzgan nerse, en korkunçlu nerse, bul çöyrö bolanlar. Çöyröň buzuk bolsa, sen de buzulasın. Allah barı saklasın. Çöyröň jakşı bolsa, sen oňolosun.
Ошон үчүн булардын бузулганынын себеби эмне экен? Чөйрөсү туура эмес болгон. Туура эмес чөйрө болду. Анан ал кафирлар, ал шайтандар эмне кылды? Фазайяну, аларга ушул иштерини кооз кылып көрсөттү. Кылган иштериң өтө жакшы деди. Зор деди. Ал убакыт бар, сен жашай бер, жыгап жаша, ушинтип жашай бер. Кудай жок, ахирет жок, өлгөндөн кийин жашоо жок, дүйнөгө бир келесиң деген сөздөр менен аларды эмне кылды? Аластып, аларды алдап, арбап, ахыры алар жок болду. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн эң негизги нерсе адамдын чөйрөсү жакшы болуш керек. Чөйрөң жакшы болсо, сен да жакшы багытта болосуң. Чөйрөң бузук болсо, сен бузуласың. Ошон үчүн чөйрө өтө маанилүү нерсе. Өтө маанилүү нерсе. Кур'ан-ы Керимде Аллах субханаху ва таала айтат: "Ва qayyazna lahum qurana." Qurana деген карин деген. Каринуху минал джин, каринуху минал малаика. Ар бир адамдын карини болот, жакын досу болот. Шайтандан болгон, жинден болгон. Экөө тең, хадисте келет. Экөө тең болот. Ал чогуу жүрөт. Шайтандан болгон карин ар дайым жамандыкты таштап турат жүрөгүңө. Жамандыктарды, жаман ойлорду, күнөөлөрдү, шектерди, кайгы капаны берип турган нерсе бул карин минал шайтан. Шайтан тараптан болот. Экинчиси, илхам кылат сага, жакшы фикирлер салат сага, жакшы кыялдарды берет. Бул эмне болот? Фериштеден келген нерсе болот. Фериштеден келген карин минал малаика болот. Анын берген сага жакшылыгы болот. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн экөө тең болот. Мына ушуну Аллах айтып атат, бирок аларга Кур'ана бул кариндери келет. Фазайяну лахум ма байна айдихим ва ма халфахум. Алар эмне кылды? Төрт тараптан кылган амалың сеники зор, эң жакшы. Сону баратасың дейт, анан жүрө бересиң. Мен сонун экенмин деп, ахыры анан өлгөндөн кийин ахиретке барсаң, бүт баары тескериси чыгат. Алияз-билла. Ошон үчүн туугандар, адамдар сонун зор десе алданып калбаш керек. Биринчи чөйрөңдү туура танда. Чөйрөң туура болуп, туура багыттагы адамдар сага жакшы баратасың десе, бул неамат. Анан элди эле бардыгы сен кыйынсың, сен мыктысың десе эле, мен кыйын экенмин дебеш керек. Түшүнүңөрбү? Алар сени мактап, эмне кылат? Жардан түртүп салат. Мактап сени жардан түртүп салат. Ошон үчүн Кур'анда айтып атат, Алла Таалам аларга эмне кылды? Ошол кариндери, шайтандан болгон, жинден болгон кариндери аларды адаштырды дейт. Демек, шайтан туугандар бир адам жин болбойт. Шайтан адам да болот. Кээ бир адамдар болот, шайтан болот. Сурату инсан акыкатта шайтан болот. Кээде шайтан да качаткан адамдар болот. Шайтанды качыратган адамдар да болот. Алла сактасын. Ошон үчүн Кур'ан-ы Керимде Аллах субханаху ва таала акыркы аятта айтат го: "Минал джиннати ван нас. Кул а'узу би раббин нас, маликин нас, илахин нас, мин шаррил васвасил ханнас, аллази ювасвису фи судурин нас, минал джиннати ван нас." Шайтан жин деп түшүнбөгүлө, шайтан адам деле болот. Сен сабак отурасың, экинчи бирөө келип сени алдап атат, азгырып атат. Ошо шайтан. Жаныңдагы досуң шайтан ошол. Адам сүрөтүндө келип шайтан сени эмне кылды? Медреседен алып кетип атат, көчөгө алып чыгып кетип атат, телефон алганга, базарга чыкканга, башка кылганга алып кетип атат. Ошо шайтан. Үйүндө эле уктабасаң, шайтан ой берет, досуң келет, кеттик деп кетип калдың. Bir жерге бардың, урлук кылдың, иштиң, жыштың, бирдеге кылдың, жок болуп кеттиң. Ошо шайтан. Көрдүңөрбү? Шайтан сага келди. Адам сүрөтүндө келип сени үйүңдөн алып кетип, акыры эмне болду? Ичип, авария болуп өлүп кетип атат. Алла сактасын. Минал джиннати ван нас. Ал шайтан не баягы эле жин эле болбойт, туугандар. Адам деле болот. Ошон үчүн хадисте, Кур'анда айтып атат, Алла Таалам ошол шайтан, инсандардан болгон, жиндерден болгон шайтандын жамандыгынан сактагын деген келет. Кур'анда дагы айтып атат, бул жерде дагы минал джинни вал инс деп атат. Иннахум кану хасирин. Эми булар бардыгы акыры ошого ишенип, алардын мактоосуна алданып, чөйрөсүгө ишенип жүрүп, мен мыкты экенмин деп туруп, акыры эмне болду? Зыянга учурап калышты. Кыяматка келгенде маселе тескери болуп чыкты. Ал жерде башкача чыгып калды. Демек, адам баласы эң биринчи оңолом десе, чөйрөнү оңдош керек, жакшы адамдарга жакындаш керек. Эми кафирларды Алла Таала баяндагандан кийин кайра айтып атат, булардын дагы бир жаман кылыгы бар. Жаман адаты бар. Алар эмне дейт эле? قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Көрдүңөрбү? Кафирлар айтып атат: "Ла тасмау ли хадал Кур'ан." Кур'анды укпагыла, ва алгау фихи. Аны таштагыла, лааллакум таглибун. Жеңип аларсыңар дейт. Бул Курайш элиге айтылган аят.
Kureyş'tin eli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an düşürtüle, Kur'an'da alıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin etrafında Kur'an okuydular, namaz okuydular. Okuganda kafirler, baldarı gelip Kur'an'ın tasirlediler. Kur'an acayip kitap. Allah özünün tili, Arap dilinde okuganda söz türde Allah'a tasirini berediler. Tasirini berip Müslüman bolgonlar bar ele, başka bolot ele. Oşol uçurda düşkün ayat. Oşol uçurda kafirler ne kılat ele? Gelip alışıp birbirine aytat ele. La tesma'u li hadal Kur'an. Bu Kur'an'da okupagıla. Valgav fihi degeni bakırıp çakırıp kılgıla degen söz. Emin Kur'an okulatganda bakırıp çakırıp ızı-çuu kılıp elder ukpasın. Oşol ızı-çuunun negesinde elder ukpay kalsın. La'allakum taglibun. Mümkün sizler jengip alarsınlar. Muhammed Aleyhisselam'ı jengip alarsınlar degen maksatla uşunday kılışkan. Demek Kur'an-ı Kerim uşunday kitap kim tınç oturup kunt koyup okusa Allah Subhanahu ve Taala aga iman beredi. İman nasip kılat. Hakikatli izlegen bolsa Kur'an'dan tabat. Allah iman nasip kılat. Buragalar anı dep atat ukpagın, ukkanda hakikat kirip ketpesin dep ukpagın dep atat. Valgav fihi aga bayagda ızı-çuu kılgıla Allah eşkim ukpay kalsın. La'allakum taglibun. Mümkün jengip alarsınlar dedi. Oşon üçin Kur'an-ı Kerim'de ketet. Başka jerde Allah Taala aytat. Allah namaza turganda bayağı namazda aytat ko. Allah'ın namazı bayağı bakırı çakırık deydi da. Yani ular Kur'an okup atkan uçurlarda bakırıp, ızı-çuu kılıp oşonun negizinde elderdi Kur'an'dan alısatkan, hareket kılgan degen daha başka ayat var. Şu manada ayat. Demek kafirler ne dedi? Kur'an'dan korkonundan ukpagılanı dedi. Demek Kur'an korkutkan kitap emes tuğanlar. Kur'an'da okuş gerek, Kur'an tafsirini düşünüş gerek, manisini düşünüş gerek, Kur'an'da okup jattaş gerek, Kur'an'a amal kılış gerek. Çünkü bu şunday kitap, Allah'ın kitabı. Bunu köp okuş gerek. Köp okuş gerek. İçindeki manisini düşüngenge hareket kılış gerek. Allah'ın bergen en çok nimeti uşul da. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. Allah Teala makırında aytıyorlar. Bu kafirlarga eme. Başı bese Kur'an'a, peygamberge başı bese anda فلنذيقن الذين كفروا. Albatta sözsüz kafirlarga öte kattu azaptın damını tattızabız. Allah kattu azaptın damını tattışat. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Jana jaman amal kılganlar üçün Allah'a en jaman jazalardı berебиз dedi. Allah'a peygamberge başı bergen üçün Allah'a en kattu azapты berебиз dedi. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللّٰهِ إِنَّ أَعْدَاءِ اللّٰهُ النَّارُ. Bu eme Allah'ın düşmanlarının cazası ne deydi? Ot deydi. لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ. Allah oşol otto, tübölükke kalışat. Allah otton boğun alardın korgonu bolat deydi. Yani otton boğun alardın üylörü boluşat, oşol üylöründe tübölükke kalışat. Cezaen bima kanu bi ayatine yechadun. Bi ayatine yechadun. Oşol bizin ayatlarga işenbegen üçün Allah Taala alарды tozokko, tübölükke küküzöbüz deydi. Buna oşol alardın azabı dep atat. Aliyazubillah. Allah'a iman keltirbegenlerdi Allah Taala ahir jaza ayt. En kattu jaza bu cehennem cezası. Allah bari saklasın. Al jaksam en kattu jaza al tübölükke bolat. Gördüңөрбү? Annar lahum fiha darul khuld. Alarda tübölük kılatgan üylörü bolat. Oşol dozoktun içinde alar üylöründe ne bolat deyt? Adab ebedi kalışat, tübölükke kalışat. Cezaen bima kanu bi ayatine yechadun. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. Yani bular dozokka barışat, dozokta dagı en katlı azap bolup atat. Oşol uçurda bular ökünöt dagı em aytışat. Bayağı bizde adaştırganlar kana demi deydi. Bir de bizde adaştırgan insan, jinler kana oşolordu көрсөткүлөр. Biz oşolordu erişip ahırı uşul jerge keldik. Dozokka düştük. Emi bizge көрсөткүлөр naj'aluhuma tahta aqdamina. Alarda butuz menen develep azaptaylık deydi. Emi kana bizde adaştırgan liderler deydi. Kana bolsa alıp kelgile dep emi öküngön ahvalını Allah Taala bayandap atar. Qarasaňar, وقال الذين كفروا ربنا ey Rabbimiz bizge көрсөткүн allazine adallana. Bizde adaştırganlardı. Minel jinni vel ins da bu jerde. Gördüňörбү? İnsandan bolgan adaştırgan, jinden bolgan bizde adaştırgan bizi başlarыбыз көрсөткүн naj'aluhuma tahta aqdamina. Gördüňörбү? Alarda biz putubuz astına salıp develeylik, azaptaylık. Liyekuna minel asfalin. Alar en astыңғы, en tömönkü darajada azapta olsun dep alar suraşat. Biroq emel kaytıp kelbeydi.
Айтып келбейт. Алар деле айтат, Куранда да айтасыңар, биз силерди мажбурлаган жокпуз, өзүңөр кылдыңар, биз эчтеке кылбайбыз деп. Алар бул булардын несине суроолорго жооп берген аяттар бар, толтура. Кыскасы булар кыяматка келгенде кафырлар бириден бири безер болот. Бул дагы муну уккусу келбейт, тиги дагы уккусу келбейт, баардыгы бири-бириге шултоо кылат, бирок Аллах субханала ва таала андай кылбайт. Ар кимине өзүнө жараша эмне кылат, чечим кабыл кылат. Кыскасы кафырлар ошентип өкүнүп, ахиретте түбөлүккө калышат. Эми Алла Тааладан я Алла жеңилдик бергин, же болбосо бизге баягы лидерлерди алып келип бергин, аларды биз азаптайлык десе, алар айткан эми ишке ашпайт. Лидерлерине дагы өзүнчө азап берилет, муттабииндерге дагы өзүнчө азап берилет. Түшүнүңөрбү? Андан кийинки аяттын уландысында 2 аят окуйбуз дагы. 2-3 аят экен. Мында Аллах субханала ва таала махшар майданындагы мусулмандардын абалы кандай болот? Мусулмандар кандай абалында болот? Ушуну баяндап атат. Кур'ан-ы Карим ар дайым ушундай тарзда баян кылат. Биринчи бирөөсүн айтса, артынан экинчисин айтат. Мусулманды айтса, кафирди айтат, кафирди айтса, артынан мусулманды айтат. Кур'ан-ы Каримдин ушундай ажайып немеси бар, жол жобосу, ыкмасы бар. Инналлазина қалу раббуналлах. Албетте Раббим Алла дегендер. Сумма истақаму, кийин ошол айткан сөзүнө бекем болгондорго татаназзалу алейхимул малаика. Аларга фериштелер түшөт. Алла тахафу ва ла тахзану. Фериштелер түшүп, коркпогула, кайгырбагыла, жана силерге вада кылган бейиш менен силер кубангыла дейт. Мына ушул биз силердин досуңарбыз бул дүйнөдө жана ахиретте. Ал эми силерге бул жерде силер каалаган нерсеңер жана эмне талап кылсаңар баары бар. Бул кечиримдүү боорукер Рахмандын силерге болгон коногу деген аят. Конок сыйы деген аят. Түшүнүңөрбү? Мына ушул аятта Аллах субханала ва таала 3 аятта кафирлардын ахвалы, мусулмандардын ахвалы кандай болот баяндап атат. Инналлазина қалу раббуналлах. Биринчиси, Раббим Аллах дегендер мусулмандар. Биз баарыбыз Раббим ким дейбиз? Аллах дейбиз, Ошону Аллах айтат, қалу раббуналлах сумма истақаму. Кийин бекем тургандар. Демек, Раббим Аллах деп эле койбостон, эмне кылыш керек экен? Истиқамат керек. Истиқамат деген дин менен жашоо, өлгөнгө чейин бекем туруп. Ар дайым оорусаң да, байып кетсең да, ишиң жүрүшсө да, жүрбөсө дагы ар дайым бир абалда жүргөндү истиқамат дейт ушуну. Ал истиқама фауқал карама. Ал истиқама фауқа алфи карама. Ошон үчүн истиқамат өтө зарыл нерсе. Фастахим кама умирт. Куранда пайгамбарга өкүм түшкөн. Эми атасыңарбы? Намаз окудуңбу? Ошону баштап өлгөнгө чейин оку, таштабай. Кураныңды таштаба, зикириңди таштаба, даватыңды таштаба, амалыңды таштаба, ушул истиқамат. Бир калыпта кет. Ушуну Алла жакшы көрөт. Ушинтип Раббим Алла деп туруп, мустаким жүргөндөр, ар дайым ошого амалда бекем жүргөндөргө татаназзалу алейхимул малаика. Эми аларга өлүм учурунда фериште түшөт. Өлүм учурунда Алланын эмне кылат? Малайла аладан фериштелери түшөт. Алар келип алла тахафу ва ла тахзану деп айтышат. Коркпогула, кайгырбагыла, капа болбогула деп айтышат. Түшүнүңөрбү? Адам баласы жан берип аткан учурда алар өтө коркунучтуу болот. Оңой эмес. Ошол учурда Аллах субханала ва таала фериштелерди түшүрөт. Ошол фериштелер аркылуу мусулман эмне кылат? Жеңил жан берет. Күлүп, жыргап жан берет. Аларга айтышат алла тахафу, коркпогула. Корку мустакбалдан болот. Адам баласы келечектен коркот, эртең эмне болот экен деп. Эртең кантип жашайм, кантип үй бүлөмдү багам, кантип иш кыламын, кантип үй саламын, кантип машина аламын, кантип үйлөнөмүн, кантип деген суроо боло берет адамда. Коркуу келечектен. Түшүнүңөрбү? Ал эми фериштелер айтып алла тахафу деп атат. Эми силер эртең кандай болот деп коркпогула. Өлгөндөн кийин кандай болот деп коркпо. Өлгөндөн кийин кандай болот? Кабыр кандай болот? Кабырдан кийин махшар кандай болот? Андан кийинки жашоо кандай болот деп коркпогула деп атат. Түшүнүңөрбү? Фериштелер айтып атат алла тахафу. Мустакбалдан, келечектен коркпогула. Кабырдан кийинки жашоодон коркпогула. Ва ла тахзану. Хузун деген сөз кайгыруу. Эми артка чегинип, өткөн заманга кайгырба деген сөз. Өткөндө. Бул жерде эми бала чакам эмне болот, үй бүлөм эмне болот, туугандарым эмне болот, шакирттерим эмне болот, атам эмне болот, устазым эмне болот деген фикир болот да бардыгында. Кайгырбагыла деп атат. Дүйнөң калып кетти, ага кайгырба. Түшүнүңөрбү? Ал келди фериште айтып атат, өткөнүгө да кайрылба, дүйнөңгө, бала чакаңа, аялыңа, балаңа, кызыңа, туугандарыңа жана ахиреттин эмне болот ага деп кайрылба. Вабширу бил жанна. Субханалла. Балким сен эмне сүйүнчүлөйбүз сага. Сени кубантабыз бейиш менен аллати кунтум туадун. Силерге вада кылган бейиш дейт.
Ошол бейиш сөздөрүн айтып, бейиш менен куттуктаймын дегендери адам баласы күлүмсүрөп жан берет. Ошол сөздөрдү угуп, не болот? Адам баласы күлүмсүрөп, ошо менен жыргаган абалда жан берет. Түшүндүңөрбү? Жан жыгуу да оңой эмес. Алла таалам жеңил кылсын. Ошол учурда жеңил кылган нерсе Алла субханала таала жакшы адам жакшы жашады да, мустаким болду, жакшы жашады. Эми Алла таалам жеңилдик кылат. Ал жеңилдик үчүн атайын фериштелер келет. Малакул маут. Алар татаназзалу алейхимул малаика. Ал фериштелер түшүп келип айтышат экен: "Алла тахафу". Не болду? Келечектен коркпогун, не болушуна. "Вала тахзану". Ага дагы кайгырбагын, капаланбагын. "Вабширу бил жаннати аллати кунтум туадун". Силерге айтылган бейиш башарат болсун. Ошол бейиш менен силерди куттуктайбыз, кубантабыз. Ошол менен деп сүйүнгүлө деп аларга сүйүнчү кабарларды айтат. Андан кийин булардын ичинде нахну аулияукум фил хаят дуnya фил ахира. Бул фериштелердин сөзү болушу мүмкүн, Алланын сөзү болушу мүмкүн. Фериштелердин сөзү болсо, фериштелер айтып атат: "Нахну аулияукум фил хаят дуnya фил ахира". Биз силердин досуңарбыз дейт, бул дүйнөдө жана ахиретте. Силерге бизде дос бар, ошон үчүн силер эч качан ойлонбогула деп атат. Фериште маусум бир махлук болсо, туурабы? Ла ясуна Аллаха ма амарахум ва яфалуна ма юмарун. Ошондой фериште сага дос болсо, анда башка досуң кереги жок. Ошону айтып атат: "Кайгырбагыла, капа болбогула, биз силердин досуңарбыз бул дүйнөдө жана ва фил ахира, ахиретте. Валакум фиха". Бир манасы фериште. Экинчиси нахну Алла таала өзү. Аллах айтып атат: "Кайгырбагыла, капаланбагыла, мен силердин досуңармын" деп атат. Бул дүйнөдө дагы, ахиретте дагы. Субханаллах. Түшүнүңөрбү? Демек, жакшы мусулман, мустаким мусулман, истикамат менен жашаган мусулман Алланын досу болот. Алла мен силердин досуңармын деп атат. Көрдүңөрбү? Иман келтирдиң, амалга бекем болдуң, Аллах субханала таала эмне кылат экен? Алланын досу болосуң. Аллах субханала таала өзү сени колдойт, өзү коргойт, өзү сага ар дайым жакшылыктарын берет. Ошон үчүн нахну дегенден экинчиси Алла таала өзү. Мен силердин эмнеңермин? Досуңармын бул дүйнөдө жана ахиретте. Валакум фиха ма таштахи анфусукум. Ал жерде силер эмнени кааласаңар, ошо каалаган нерсеңер бар. Валакум фиха ма таддаун. Мени кыялданып, мени издесеңер, издеген, талап кылган нерсеңер баарга бар. Бул нузулам мин гафур рахим. Кечиримдүү боорукер Раббин Алла тааланын силерге берген сыйы деп атат. Кечиримдүү боорукер деген ишара кылды. Өзү силер буга татыктуу эмессиңер. Бирок Аллах кечирди. Алла кечирип, мээримине алып, силерге ушул жерди конок кылып берди деп атат. Түшүнүңөрбү? Демек, бул жерге биз татыктуу эмеспиз туугандар, бейишке Аллах субханала таала өз мээрими менен, Алла таала өзүнүн кечирими менен бизге ушуну насип кылып атат. Нузул деген сөз баягы конокко даярдайсың го, дарсукан салып даярдайсың го, күтөсүң конокту, мейманды, ошону айтат. Нузул деген бетте мейманды күткөн адамды айтылат, мезбанды айтылат. Эми Алла таала айтат: "Мен силердин мезбаныңармын" дейт. Силер коноксуңар, мен силерди күтөмүн дейт. Конок силерсиңер, зуюп силерсиңер, мезбан биз деп атат. Түшүнүңөрбү? Бул деген сөз не болду балдар? Үйүңдө болсо, не кыласың? Бүт баарыны өзүң даярдап жейсиң. Туурабы? Үйүңдө болсоң деле фыраттан ат келип, ошону кесип, бышырып өзүң даярдап жейсиң. Конок баргандачы, болгону алып жейсиң. Бүт даяр болуп келип келе сага. Ашыны бышырат, этини бышырат, борсогуну бышырат, чайыны берет. Сен отурасың, сага алыңыз, жеңиз деген нерсе болот. Ушуну Аллах айтып атат: "Нузулам мин гафур рахим". Силер ал жерде бирдеке бышырбайсыңар, Аллах мезбан, Аллах субханала таала өзү силерге бүт баарын даярдап берет дейт. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн туугандар, дүйнө кыска мөөнөттө Аллага ишенип, Аллага иман келтирип, Алланын өкүмдөрү менен истикамат менен жашайлык. Иншалла, истикамат менен чыдап койсок, 50-60 жыл калганы түбөлүк жыргал. Башка эчтеке жок. Мына ушуну Аллах айтып атат: "Инналлазина қалу раббуна Аллаху сумма истақаму татаназзалу алейхимул малаика алла тахафу ва ла тахзану وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون
نزلا من غفور رحيم. آمنت بالله من الله ما تقبل منا